بذار من آذریشم بگم بابا الان فهمیدم ناله ها تا به ثریا میرفت خیزران بود که بالا میرفت در دلم شوری از آن لحظه به پاس چرا؟ چون ندیدم هدف چوب کجاست عمه چشممو گرفت حالا فهمیدم وای من حال شده معلومم به لبت میزده ای مظلومم حسین Baba Nitken gel beni danıştır başıma dolanım ay baba Nitken gel beni danıştır bağrım oldu kan yaralı Leblerin öpüp deyim ben can yaralı can yaralı yaralı dayan baş baba hatırın olan mükeffer yine takdim کنم به روح بزرگوار کریم و شهدای کل عزیز احسان بشه از شرف این هیئت بزرگوار خاطرın olan مکدر دردی دسم مفصل لبlerin yaradı dillem yarasına vurmanam neyse darun incitipdi neyse darun incitipdi gel bu sinem işledimden ay baba Hüseyin